madoda nxa likhombisa libe careful. Ungaphonga ukukhombisa kuphela usithi ngoba unkazana lo uyasonta uright. Ngizalibalela kanje. Amankazana wesabatha i7th Day Adventist ungakhonjwa nguye uyafuna imali yokuthenga i2 piece yokuye church, ayifuna igqoza ke casual ezokuvakacha ngazo, afuna imali yenicklace, afuna imali yeperfume, afuna imali yokuspraya, afuna imali yegrocery ohamba la ezihonqweni, afuna istretcher bed, asulapha ayifuna iairtime yokudownloada ingoma zehimbook. Ngenyanga uyakudla imali engange $3,500 singabali rent yokumbhadalela. Amankazana wePentecost uyafuna imali yokuthenga izigqoko zohamba la zechurch, efuna ezokuzigqokela ehamba evakacha, efuna lezane ezokugqoka ezilula zane ezokweqanqa ku crusade sithi fire, ayefuna 15% yesalary yakho ukuthi ayinike uman of God church, ayefuna 25% yesalary yakho ukuthi ayikhiphe echurch esakhiwo, aphinda afuna imali yakho futhi i35% ukuthenga anointing water lokuthenga amabhengles abhale prophet sibani bani lokuthi whatever ministries itabernacles. Asuke lapha ethenga ama CD echurch yakhe ngenyanga uyakwanisa ukudla imali enganga $3,850. Amankazana awebhawa lawana uyafuna ukuthi umthengele insuku zonke isuper kumbe isikati lomhlanga wegwayi ngenyanga uyamnika $45 kuphela. Amankazana eZioni ala problem, kabalungisa inwele, kabafuna makeup, kabagqoka into ezidura kakhulu. Echurch bangena ngamapatapata, umqwayo uyamdingela egangeni nje khonapho, inwele bayenza ezamabhanzi, iziwatsho bayacela kumfundisi wabo ngale. Ngenyanga uyakwanisa ukuspenda $10 kuphela naye. Amankazana aweZCC ala problem, ungathandana laye omele ukwenze kuye ukuthi umthengele amahlamvu kuyanathe echurch kuphela ngale, lokuthi umfundisi ukuyeqa kuphela ayijump. Ngenyanga uyaspenda $5 kuphela. Amankazana weGudaramncari ungathandana laye kuphela ngala problem enkulu kakhulu. Ungathandana laye kumele ukuthi bonke uyamthengela ingqama ahamba la echurch kuphela, then uyabona ikhosi yakho nemalini, ikhosi yakho na $7 ngenyanga singabale rent. Amankazana angena iJohn Masoli eJohn Marange lala problem, ngoba labana inwele kabalungisi bayaphuca, abayenza makeup, abafuni manicklace, abafuni perfume, abafuni ukuspraya, abafuni ndani. Nxa besiye church ngale church zabo uyamdingela nje isake elincane lengaka eyokulala phezulu kwalo kuphela. Endlini basuka lezigubhu zamanzi ezingaka, amatshe bayathatha khona ngale church, uyamthengela amaputi kuphela. Ngenyanga uyasebenzisa $3 kuphela. Lingathandi itshelanga.